social worker Pradip Terang lapen SCB Rising Rong Piatum Ciri Paroini ra phokep along le DS Group Company aphan Jordet pura lamki keklang Bangso alam ki keklang lake lakhain kora trok doar bagri MSC constituency ka parlo Kaziranga National Park adung het kedo Gulaghat district pen kache koi not kahora ahawara longsi bangso alam ki keklang Alam ki keklang nang kok alam the Pradip Terang lake inut social worker lapen Rising Rong Pi lake inut sarkari gangbura Latum banghini kopi koson kamatha penlone kahora soil conservation IB athaino alongle Ciri Paroini ra phokep DS Group Company atuma phan Jordet pusi kahora araratum lapen doar bagri hamphanga song pen akoi kipipon Bangso aputhak doar bagri hamphanga song keja Angelson Teron Dilirin Terang lapen Mangal Singh ingti lapen Arya Sang Hoatum lapen Rong Asar anparta kahora araratum thur joksi kahora angkang parom plupen SCB Rising Rong Piaphan arpu pasunsi hemkang sampeng veknangji lapen social worker Pradip Terang apanta hemkang sampeng veknangji pusi Pradip Terang lapen Rising Rong Piatum amhortar pangthek tar ponsi kehang padopon lapen kacherabdun atum anaphantame ritarlipsi insai ponangji puta kehang padopon lapen bangso long le lake DS Group Company aphan peklong le lapen pekpon pe puta airset prungset kache song pen kehang padopon Ilo media person atum dakibang apa min kini tum kachi song wek la lo so conservation along le kahora along le so conservation along le department along le lata department along le si SGB Rising Rong Pi bank Jordet lo ko pipo si Jordet ma lagi nitum chini tum de lo la pen Pradip Terang ta la dak involved do Pradip Terang dak involved do la si nitum ang song al level nitum damlo je nitum hadak Joint Secretary long damlo, Secretary long damlo, ARO office long damlo, kadok kabe tum tanang tanuno dak, pine so conservation forest office long tan nitum damlo inquiry damlo je la tum pulon nitum long le jorlong le. Jong si long le jorlong le pulo tente la paising ang kai lap ke kumata company tum lo. Laki DS company puke ratum chinida. Sita me pini da tum. Department la tum anda nai chong kui lok. Na pa cobai dun lok jan nitum long le jorlong le puna putip sita me nitum RTI joglo RTI long adak nang klang dak lo. 250 bikha long le ke DS company pan pidet lo. La sini tum rara tum aninki punga aninki kang ni tum ining jangje piglo pini la son rara phana mekam pa lupen la solong leki Jordet ke ni tum ratum aning samdun de pini ni tum pini kahora so dorbaguri so ni tum karbiang long ara tum aning samse des company phana list lepi le la tum phan Jordet permanent Jordet putami ni tum la ke chidon nun tekte ni tum pini amat la so asol conservation along le ni tum pini ki prilo ni tum pridak bo pini pen ni tum ladak rong arara tum dak kahora sora tum don keming koya tum ke ahema ridave longle kothai si ni chot la tum a phan si pini ladak longle dim klong pipipo ni tum pini la so asol conservation longle ki prilo la pen ni direct ako putuji la Rising Rong Pi chok che pu bangke Rising Rong Pi ano ek number ki chok che bangke la bangse konsil aphan NOC pidun dak la so dak tagalang NOC ki pidun to pek non so dak bai ko kulita pan dak non 75 bigha along le ekolena pan pialo la son dak taxi hala kang plong ta mane pan 5 bigha mame pan 3 bigha la son along le ki jordo pik alang ya inura broker so la son dak taxi Rising Rong Pi pan ke parijan vek nang ji ate pipo si parijan vek nei ma ke la dak lo ma area lo man ke kahora pen na dai thor diring lo ma area an ke long le si la SGB Rising Rong Pi NOC chipidun lap si alang si pato jorlong lap lo radatum dak non kahora so radatum la hi janga dimanta ve delo in future ke nalo ki do polatum in future ke do thai ve delo la pen direct tim karbiang long tum handa pin rem lo jan nang le tum ko people si kachi don dun delo ko people si DS company mar ke pek delo la pen ki jong ram gang tum ke prang benting terang ahut alang li ta MSC ki haitang bang lo alang li sita me piniani dak jam long le ki jor long le pinang rotoni ti dai yam chu elo alang ni sita me long le ki jor ne arju long le pinang tame people si non education yam Richard tok bi ki do le long le jorare la dak pini kahora sotum kachiru ang selo rara tuma make prang lo jor long le lo sita me pini MSC Richard tok bi chilang nun ding alang dak involvement do kokma alang do sing involvement dok bulote Richard tok bi tame alang li tame chiri jai noit yam ben chiri jai noit jong si chiri janje dat pute non ki bang ji IMC ni tuala kan abu teng kan labdi ate dak IMC Richard tok bi involvement do kok pusi tu marjulong aku alang chilang du nai ke ate ha prang penta
prang prang IMC IM ki jo tum roto tia denuta long le ki jor arjudun long le pinang ni tuma live long arjudun long le pinang tame non Richard ki jo bomba hutsi long le ave pin lo rara tum nang tum tek long le delang ekdom non jo DS company akon non akimi nang project edilo 400 biga tahu la rising rong pia pan NOC chipidun ero tahu la sini tum rara tum ci donun tek tei rara tum amek prang noi karbiang lo rara tum ta mek prang noi konsela so ta mek prang noi list ki pi stop noi list ki pi long le ka chojori stop noi tu ram rong hang ta me nang li ta chini nang pu nang li EM do wer tek tei CM do wer vei nang li la ki do por hut nang li la non CM ki cho hut nang li non me ML ta haelo nang li la minister ki do boma hut nang li la power chi use ri karbiang lo arat ki nang po property kali rising apo apa property ta kali lagi rada property la si rada property long ke nang tum ladak ekdom rada phana pa jok lupen rada long le jo chor ji lagi nang tum nang pap do kok ji lan sineli lam theng ton kok lu